te whiawhia toi whaatalo whātu I le nei fo I tai ao mā loli soifua manuia, usimai ala whaafonga o tala o le nei fo I aso lulu. Ua whaopopo leisi community case e tasi to tono le atunu, ma ua to alua I ai tangata whainga luenga o le whaletali mālo ale sudima I kalai estete. O le aso nafi na salalau mai ei reporti I le ulua I tangata whainga luenga o lea whaletali mālo wa whaamaonia. Ai o mai le pō na pō, whaamauti no mai le soifua mālo loina, le whaamaonia o le tangata lona lua. O nei tangata whainga luenga to alua whaamaonia e whaapea vāwala lata la ua maftanga le whainga luenga. O le community case lona lua le nei, ua whaanofo e sea I le whale, ta lia le taimia nga I atuai se nofua ngai whaanofo e sea ai, mai lona ainga. Ua whaamauti no mai e le soifua maloloina, e le o iai se suinga o tapu I le taimi nei, mai nei community cases. O le whaletali malo le sudi mai kalai estete, o lo whaanofo e sea ai ka li I whangangota mai Lucia mai Ukraine, ma I le mai a whaopopo ai o le lua sulfai tu lana nafi, o le afo iwa toi whaopopo le isi fast valu I tu la mo isi suenga, whaato a mawhai o nā ngai e se mai nisio I lato nei, mai I whafo mal whaletali malo. O le tu lai tasio la wau le nei, o le a mawai se isi au te lengo le nei community case whaopopo, mai le whaatala noanga masani al soifo malo loina ma le autostala. O tangata Pasifika ma le au Maori, le e fōlinga mai o le toʻatele talo sanga mo le COVID income relief payment mai le work and income po le wins, e le I whaamanuiaina. O se whaatusa tusanga ua whaia nei, ina ua maua mai reporti mo le mtanga luenga le social development, o le te le lava o talo sanga Natalia, o tangata papae, po le au Pākehā. Tala leite o New Zealand, o se whaataita inga le lei e toi whaamanatu ai, le lei ai o se avanotu tu so le system, o iai nei e whaafoe ai nei fe soasoani tau tupe, o se saunoanga lea ma le whaatono le aulo I le AUT, Kylie Quenz. O se tasile neo fe soasoani mo le COVID, mo e ua le ai ni ngā luenga, whaingoina I o le COVID income relief payment, ma e le mawhai ona e anga vaai, pe a whai o whai ngā luenga part-time, pe na uma fo ilau ngā luenga I se isi mafuanga ai le o le COVID. Ai esu enga o lo tau mate ai masalo ona o le toʻatelo tangata Pasifika, e tele ina tua I ngā luenga part-time. Ua whaatala sanga inai, fo imtanga luenga le social development, e toe sila le lei, I le tapena ino le nei fe sosoani tautupe, a wani si lockdown I le lumanai. So nol minsta le social development, Carmel Sepuloni, ua whaatala sanga ina nei le toe su o tala sanga na te ina, a wale ina o I tūna lape. O le COVID income relief payment, e tusa ma le fase lau limas fultala I le vaiaso, ma a whaatusa le tongi o le benefiti o le tangata o lo sa ili ngā luenga, po le job seeker support, to I titi whaaluaina. Las whareilo le vaiaso I luma, ta punei tala sango le apei meni. Ua whaalia le fia le toʻatele o tangata o loo nonofo I le o ngā tutono o Kilani po le Central I le tele o sala watu I nātu le Auckland Transport. O nei sala, e mafua I le paka o taʻawale I lungo si maolo a matatu ai a wala taʻawale po o driveways. Se emaili mai le Auckland Transport o loo whaamanino ai I nei ainga, e soli tū la fono le paka o lau taʻawale I lungo le driveway. Ai ono le uti o ka paka I le tele o vaenga lata I le taulanga, ua o se masani le paka o te avale a inga I lunga o lato driveways, mana ta uai e se tasi o molimau I lunga le Herald, ua wha se fulu tausanga talu ona I anofo I le vaenga o Aukilani, e le iei lava ni sala whapea. Mai le Auckland Transport, o lo tu avanoia I lato e maua mo le urua I taimi, ma e te tau foi ona e manatua, pe e te polo ka le awala savali pe le ai, a o e paka I lunga o le driveway e soli tu la fono lava. E ui o lo mawhanawhana te mai taipale mia Jacinda Ardern o lo o le leile whaatinongo ngā luenga mo le malu pui o New Zealand me le COVID, e le o sa o lea I le polo fesa o lo o sue ina le soifo malo lo ino tangata I le University o Otago, Sir David Skek. O lea ua ono cases I te tonu o le tolu masina, ua liki mai I tu o tua o le whaatinongo ngā luenga. Pe ato e te pa iai, na amata mai le tanta whai ngā luenga I le AmeriCode, Whaasolo mai ai lava tanta whai ngā luenga whatel mālo e peo le Riches Hotel, Jet Park, ma sa I o mai le to o lua mai le sudima I kalai estete le vai aso nei. Ese mai I whatali mālo, o lea fo ia le ima mau atu nā a fiese tasio inisinia a o ngā lua I lungo wa a mai fafo. E tali tonu le I polo fesa, tu sa matala le News Hub,
o lea ua whaaono le leona whaailo mai i a New Zealand, e le te taona whaatamala ma o le mea moni lava, tātou te toe o lava fo i se isi lockdown. Whaata ia fo i le li polo fesa i le mawai o tala, o lea e whao ngā moenga i tu a inga o le bunk bed, e le whaletali malo i kala i sete, e whaanofo e seia li i Lucia ma Ukraine. A o whaapea mai ei lal whaatona sila soifua malo loina Dr. Ashley Bloomfield, o lea ua wa ai i ai, o mo ongo le li polo fesa talo sia ai vave ona tau fia, ona o le whao ngā i o nei moenga, ua whaalea o ngā i nai le winga nā lai ona whaanofo e sea. Whaatala sanga lea li iso e su ele malo, ta tau ona whailoa whaalawa i tele whaanga solonga o ngā luenga mole pui puia ato ai foi, ma lape o au nanga e fia whaalelea. Whai watu i tala mai Amerika o le asoe le ngata ua whai ngoi nei reporti mai atu uma mao o le aso le pālota le malo telo Amerika, ai ua tā ufo i o le aso ua ta penai mo fe vai a inga. Se reporti mai le so upo le News Hub o lo i ai nei Amerika Patrick Cower o lea ua tāpu nia le whale pae wha o ngai partitions a walawa tā penanga o ni oso wha inga e ono tū lai mai i le aso. O Washington le e whaapea o le aiai le li Presidente Donald Trump i le puana nei, ma o lo tino lava Trump o ie manu malo. E le o whaingo fia whainga whiwhilinga le malo telo Amerika le sa ilinga o lana Presidente lona fast fuluma leono i le vao Joe Biden o le Democratic ma Donald Trump o le Republican. E se mai Washington ne fōlinga mai o le vainga lava lea o lo iai le tele o stete. O tala nā mo le nei fo i tai au.